Sa isin ke India kala job Pyrshah ya ke West Indies Haka jingale kai T20 ke basau. Lengba ke jing job ke jongga ke India kala yora ya kini ki santli ki T20 series Pyrshah ya ke West Indies haka bakala tam dan lai la ke wei. Haka ni ke jingale kai T20 ke basau ke West Indies kala job ya ke tos bat kala jet ban kawang bol nengkong. Haka bakari India kala yok ban kamai hadu kumba shispa kendai pewei ron sempat hap sun wicket naki ar pew over Rishabh Pant ulayo ban kamai hadu sau pew sau ron naki lai pew sau ball sau kapten jongari India Rohit Sharma ulayo ban kamai hadu lai pew lai ron naki kan riu ball bat usamju Sanson ulayo lai pew ron naki ar pew lai ball Pang ball jongko West Indies ki balai lek kai bah kilo Alsari Joseph ulayo ar wicket naki ar pew kendai runs haki sau over u Obed McCoy ar wicket naki riu run haki sau over but u Akhil Hossain shi wicket naki ar pew pra run haki sau over. Haka palitit jongko West Indies kalayo tang kumba shispa lai pew aron bat hap barok ki wicket haki over kat kendai point iwe bat ke India kala job ya kene ke jingle kai da san pew kendai runs kinong tit jongko West Indies ki bala ile kai bah kilong captain jongko West Indies Nicholas Puran ulayo ar pew sau runs naki pra balls Rahman Powell ulayo ar pew sau run naki kanri balls badu Shimron Hetmar ulayo kat kendai run nagi kat kendai balls but kinong kuang ball jongari India ki bela kai bha kilong u Ashdev Singh layo lai wicket nagi kat aron saki lai point way over u Awish Khan ar wicket nagi kat new run nagi sau over but u Ravi Bishnoi ulayo ar wicket nagi ar phu new run nagi sau over.